Hanbamagtada mayambu Nanchi Home Tutorial gi maikaidagi ikolona khurumjare. I samak Prisla Talang Poklapam, I house GP Women's College ta chemistry da master tawjare. I Nanchi Home Tutorial gi tutorial mo oinangasi aina mayamda takchagadariba parasi chemistry gi class 9 gi ihan hanba para nature of matter haiba parasi. Akoina parasi taktrunga gi mangoina na akoina khangadabase. Parasi gi maming asna kari hainingino habase siana khangbigadawne. Aduna kaidaraba nature of matter haibase lakanda nature habadi kari mawong mato haiba am lekre mawong mato kari gi mawong mato no mana lakadoise of kari gi matter adudi kaino magi mawong mato de khona khange adudi kari gi mawong mato na kanda matter gi mawong mato ni hai adudi matter haibase kari no haibase neba matter is nothing akoi science ki londa da matter is anything that occupies space and has mass habadi kari matter is amai to oi biyai ba karamba magi ne mana ne ma leiba matam da magi mafam am kallaba adu kadaraba magi arumba ma leiraba isam sam harabada aina hoje pariba pain sa magi arumba ma sodana leramganeba ma yangam be lumam be adubu magi arumba di sodana leiganeba aduga mas leiba matam da magi mafam ma sodana kanganeba sineba matter hasyam icham cham na harabada aduna kadaraba magi arumba ma leijaraba aduga magi mafam ma kanjaraba aduba akoina matter haina ko kre aduna akogi akobada leiraba poche khudimak se akoina matter na habase khangbigadabani ko aduna kadaraba matter na sila khanda pot khujing makse ma pot amo arba matam da ma sagala pa botang jeng khar di so ran changane ba isam sam na harabada akoina aina hoji parba book se sise book ama se sigi page ama khotas na oi ba roi ba sigi page mayam se munjala kan akoina si je book ama mapung phaba book ama ni na kau toine ba adu main tawduna akoina nga sagi pot chei mayam se ma su ne sagala pa da pot ama loina changi ba adu karamba pot na changi se monda yam hena yam apik pot mayam ama changi ba adu ba akoina particles haraga khangne ba adudi kai haitare matter is made up of particles shmana lagrakanda matter akoina matter khangre adedi matter bu sagalaiba pojai jinse particles haina kawena khangre adi mathanda kai lakade mai mag bu sagaliba pojai particles singsa si gi matungina matter se kamai na tambe kamai khaidok pe habs lakadoine ba aduna kadaraba particles matter se particles ki matungina ne saro ohum thokna khaidok pe ba kai Hambada solid haiba ma mathanda kai haiba liquid haiba ma mathanda kai haiba gas haiba ma ahum thona khaidor pa yaiba si kari gi matungina no khaidor se monda ba particles gi matungina ne ba kai gumba particles se amaga yam hena nakshilna amaga yam phajana ga haitare force amagi matungina phajana ga yawraba amaga yam kungjanna na leiraba ma se solid na ko biga ne ba aduga ngasagi particles ni je khara lapna na magi space between them se khara lapna ga leiraba ma su bo hone liquid har khungna ne ba aduga kai gumba particles na yam hena lapna khaba aduga khona ne gas har ga khungna ne ba yamna live example ama laura kanda ikoina fridge ta leba koi fridge ta hapa ising je koina barak on bado aduna ka daraba ado akoina lauthok pira se ba fridge ta gi akoina aham ma se lauthora pa matan da ma se solid orga lauthora ka ne ba lauthora ka ni ko akoina zigi solid se akoina khubak ta hapira se ba aduna ka daraba ngasai fridge ki temperature do akoina room temperature do ola ane ba and the room temperature da kanda ma se akoina khutta hapa matam da ngaki matung da hai tai ko ngaki matung da ma se mahi on thora ane ba adudi ka dore ngasai solid ana leram bodo manga sai magi solid ana mapang oina ai khutta leram bodo ma se mahi oina ola ane ba liquid oina adana mahi wala matung da akoina mu ka hai tare akoina ko na ma da hapira se ba koi ngasai ice da gi ola pa ising se hai tare ko akoina khangam da hapi khalasine akoina khangam da hap kan sa kona ngasai kainoma sizina ge boharo amaboro is not just one experiment in haitare gas thanga tireba the thangala kan mais da thangala kan da ma se khang magi temperature do khara high wara kan da khoi gi khang dia bisin do mangi ba krai de chkhino ba ma se gas wala ka pa khine ba adu de ka dore nga sa nature of matter solid haba liquid haba gas haba se mo hum je on tha on jin to ba ya ba solid tagi ka dore ba liquid on ba ya ba liquid tagi ka dore gas on ba ya ba aduga mukso gas tagi ka dore ba solid on ba ya ba aduga muk liquid su on ba ya ba sibo khone ne science ki londa da interconvertible har ga khangne ba adu di si dagi kai laktu ba the three states of matter are interconvertible haba se lakane ba aduna matter hai ba poche ta ba di amna lai adu de ngasai na hai ki ba du ni anything that has mass and occupies space is called matter yam thina lai ba po ne ta ba di adu tamma kan da di ngasai koina matter gi particles sing na khai dora pu tamma kan da adu mathak tamu sigi solid sina ka mai to bono liquid sina ka mai to bono liquid ki makhal adai di gas ki makhal si mai yam khai dora kan the matter is a very vast one yam thina
बास अब चैप्टर अमने मासे मोंदा तमनिंगा याम लेख्रेबा अदुना सिसे अखोइना मचा खाइना फजना अखोइना क्लास 9 दा कदाय कदाय फबो याव हैबसे अखोइना क्लास 9 दा फजना खंगौद्रगदि अखोइ 10 दा खंगबो वातुनि 10 दा खंगबो वाला पाइसे अखोइना 11 12 दा फजना खंगदबा हाइतबा सात्र मा दुम ओनदुइनेबा अदुना सिसिंजे फजना खंगमिनसे अदुना आइना खंगजबा खरा आइना खंगजबा हाइजबा क्लास 9 गी हाउस दा खंगबा याबा सिंगसिदि आइना अदोमगी इचा सिंग हाइतारे क्लास 9 कारिबा आइगी क्लास 9 कारिबा छात्र सिंह हाइतारे को अदो मोइसिदा ताकचनबगी तंजामा अखोइना 90 होम ट्यूटोरियल न पीबीरीबा अदुना अदोंगा हथेना वरी सनाजनबगी दमक्ता नखोइगी 90 होम ट्यूटोरियल गी मखादा पीरिबा नंबर्स ता कांटेक्ट तौबिरउ आई ऑनलाइन गी खुथांगदा अदोंगा हथेना वरी सनारगा अदोम हंगबा क्वेश्चन अमदी आइना ताकचरिबा मैम से कंबाइन तौरगा अखोइना अहिबा मो ओइमिनसी अदुना अखोइगी मखादा पिजरिबा 90 होम ट्यूटोरियल गी नंबर सिदा कांटेक्ट तौबिरउ डीएम तौबिरउ अदोंगी फोन गाइजरी अदुगा अहिबा मा हाइदी फजना खंगबा फजना ममुताना हाइबा छात्र लोइना ओइमिनसी सि हाइरगा ngasiगidi ai swaida मैम दगी काइना नबया थंगनिजगे।